abanyarwandakazi namwe inshuti z'u Rwanda, abaturanyi bavukanye, turabasuhuje tubifuriza amahoro y'Imana. Reka dutangire tukubwira ngo umwaka mushya muhire wa 2021 uzakubere uw'amata n'ubuki, uzakubere uw'ibyo wifuza byose bizakugereho. Rero tugiye kugaruka imfura 250 yaguteguriye iki uyu munsi. Incamake ku bukerarugendo mu Rwanda, se buhagaze gute kuva bwatangira. Turahera nko mu mwaka w'1995 ubukerarugendo bwari buhagaze gute, ese ubu bimeze gute kugeza ubu ngubu. Uyu munsi rero nicyo tugiye kwigaho muri make. Ese wowe waba utekerezaho iki? Waba uzi bimeze gute? Ntujye kure rero, imfura 250 nicyo kintu uyu munsi twakuzaniye. Rero tutarakomeza cyane, wowe ugifungura iyi channel yacu, wowe ukibona iyi link yacu, banza ukore subscribe. Nimba utarayikora nawe wayikoze, turagushimira cyane. Wowe utarayikora rero kanda ako kantu k'umutuku, hirya gato hari inzogera, nayo kandeho ujye ubona notification nyinshi tujya tegura tukanakugezaho umunsi ku wundi. Uyu munsi rero nkuko nari mbivuze haruguru, tugiye kurebera hamwe incamake y'ubukerarugendo mu Rwanda. Ese buhagaze gute? Bwumva bumeze gute? Uyu munsi rero nicyo tugiye kureba. Rero tugikomeza cyane, twavuga ko ubukerarugendo ari isoko rinini ryinjiza amadovize mu Rwanda, kandi biteganyijwe ko aziyongera cyangwa se isoko riziyongera ku gipimo cya 25 buri mwaka, cyangwa se biteganyijwe ko igipimo cyiyongeraho 25% buri mwaka uhereye, cyangwa se cyaniyongereye uhereye mu 2013 kugeza mu 2018. Uru rwego nirwo rutanga uruhare runini mu ngamba z'igihugu zohereza ibicuruzwa hanze. Amafaranga yose yinjiye mu murenge mu 2014 yonyine ni miliyoni 305. Uyu murenge kandi wakuruye abashoramari bataziguye bafite ibicuruzwa mpuzamahanga by'amahoteli, yashyiraho amaduka mu gihugu harimo Marriott, Radisson Blue cyangwa se Radisson y'ubururu, parking ya Radisson, Sheraton, Protea, Tulip na Zahabu. U Rwanda kandi rurimo gukora nk'ahantu h'inama z'akarere ndetse n'amahanga hamwe n'isi yose muri rusange. Aha twavuga nk'ikigo gishinzwe kwinjiza abantu imbere mu gihugu n'abasohoka. Aha ngaha mwacyumvishe ko ni ikigo cyinjiza cy'abinjira n'abasohoka, reka bari ko mbivuga gutyo, cy'abinjira n'abasohoka, aho cyashyizeho gusaba visa ku murongo ukoresheje Irembo. Ahangaha urabizi ko hasabira visa. Politike ya visa yo ku Irembo tuba ku banyafurika bose. Ahangaha iki kigo cyashyizeho ko abanyafurika bose visa bajya bazisabira ku Irembo, kandi bashyiraho politiki imwe ya visa y'ubukerarugendo kuri East African Community. Ahangaha ni mu rwego rwa za nama zo kugira ngo igihugu cyakire inama, amadovize akomeze yiyongere nk'uko hejuru twabibonye. Umuyoboro mwiza kandi wagutse, amahitamo atandukanye, iterambere ryihuse rya Rwandair. Usibye izi ndege kandi zikorera Kigali harimo nka KLM, Brussels, Qatar Airways, Turkish Airways, Ethiopian Airways na Kenya Airways. Ndetse tunabibutse ko hari indi nshyashya yafunguye yo muri Kenya mbere ya corona gatoya. Hanyuma hari n'indi yafunguye mu kwa 12
ariyo y'abanyayisiraheli. Murabizi ko abanyayisiraheli nabo bafunguye indege hano mu Rwanda. Ibi bikaba bishatse kuvuga ko ari ugufungura ubukungu ku isi hose. Ibarurishamibare mu bukerarugendo mu Rwanda nk'uko nabivuze haruguru, kuva muri 1993 kugeza mu 2020, iki ni ranking cyangwa se ni data igaragara kuri banki y'isi. Ahangaha ni naho turi buze kugisanga kibarirwa mu madolari. Aha leta rero bashingira ku kibakora ranking, bareba abaturage, bakareba ubukungu, ubucuruzi, ubuzima, uburezi, iterambere, abakozi, ibidukikije, abinjira n'abasohoka n'ibindi. Banyuze ubucuruzi ku kigereranyo cya GDP, ibyoherezwa mu mahanga, ibicuruzwa bitumizwa mu mahanga, ishoramari ritaziguye, ibipimo cy'ibiciro, imibare y'ubukerarugendo. Amafaranga yinjira mu bukerarugendo mpuzamahanga ni amafaranga akoreshwa n'abashyitsi mpuzamahanga binjira, harimo no kwishyura abatwara igihugu mu bwikorezi mpuzamahanga, inyemezabwishyu zirimo iyindi yishyurwa ryakozwe ku bicuruzwa cyangwa serivisi byakiriwe mu gihugu cyerekezo. Bashobora kandi gushyiramo inyemezabuguzi z'abasuye umunsi umwe, usibye mu gihe izi ari ngombwa bihagije kugira ngo zemeze ibyiciro bitandukanye. Ku bihugu bimwe ntibashyiramo inyemezabuguzi ku bintu bitwara abagenzi. Amakuru ari mu madolari ya Amerika. Imibare y'ubukerarugendo mu Rwanda muri 2018 yari miliyari 528 z'amadolari ya Amerika, yagabanutseho cyangwa se igabanuka rya 3.65% kuva mu 2017. Ahangaha 2018 ku mafaranga yinjira hagabanutseho 3.65% mu mwaka wabanje wa 2017. Imibare y'ubukerarugendo mu Rwanda muri 2017 yari miliyari 548 y'amadolari, yiyongereyeho 23.7% kuva 2016. Imibare y'ubukerarugendo mu Rwanda mu 2016 yari miliyari 443 z'amadolari, mu byibuke neza, yiyongereyeho 3.75 mu 2015. Imibare y'ubukerarugendo mu Rwanda mu 2015 yari miliyari 427, yiyongeraho 13.56 mu 2014. Rwanda Tourism Statistics nk'uko twabikubwiye nyine, nari mereye ku 2018 ngeza ku 2014. Noneho mite njya hasi cyane, mwumva ahantu ubukerarugendo bwaturutse uhereye muri 1995. Mu 1995 yari hinjiye miliyoni 4 gusa z'amadolari. 1996 hinjira miliyoni 6, 97 hinjira miliyoni 19, 98 hinjira miliyoni 20, 99 hinjira 21, 2027, 2029. Wumve ko ubukerarugendo bwakoraga umunsi ku wundi. Ba mukerarugendo wakwibaza ni bangahe cyangwa se bangana bate basura u Rwanda buri mwaka? Nk'uko tubikesha ikigo cy'igihugu gishinzwe ubukerarugendo no guteza imbere cyangwa se Rwanda Development Board,
batubwira ko u Rwanda ni ahantu nyaburanga hasurwa n'ubukerarugendo cyangwa se n'abakerarugendo benshi. Iki kigo gishinzwe iterambere ry'u Rwanda kivuga ko buri mwaka ba mukerarugendo barenga miliyoni basura iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Murumva se tutari kujya heza se twakora iki kugira ngo iyo mibare yiyongere, barengeho amafaranga yiyongera abe menshi? Iki ni iki bidusaba rero? Ahangaha ikintu bidusaba ni uko tugomba gukunda igihugu cyacu, tugakunda ibikorerwamo, iterambere ririmo, tukabasha kurisigasira, tukanaliteza imbere, tukamenyekanisha igihugu, mbese natwe tukaba abambere bashishikariza abo ba mukerarugendo kuza, aho kugira ngo nk'uko mu minsi itambutse baze baturushe ahantu natwe tugomba kuhiga tukahamenya. Rero ni muri urwo rwego twavuze ngo ni gute iyi mibare yakwiyongera. Ni twebwe, ni njyewe, ni wowe uri hano hafi, ubana na buri kimwe, ubana na buri umwe wese, kugira ngo dutere imbere, tumere neza. Rero reka dufate uyu mwanya tugushimire wowe ukomeza gukurikirana Imfura 250, udahwema kudutera iteka. Tugushimire, tugusaba buri mugisha turuka ku Mana, tukubwira ngo Imana ijye ihaza intambwe zawe, isubize aho wakuye udutera iteka. Hanyuma twese nk'umuryango dukomeze dushyigikire ubukerarugendo bwacu, dukomeze tubuteze imbere, hanyuma n'ibyiza byinshi tuzabigeraho. Reka nkubwire ngo hasta la vista, see you next time.